Irengero ry'abakobwa b'uburanga bakanyujijeho ku mbuga nkoranyambaga ariko nyuma y'igihe runaka bakaza kuburirwa irengero, yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Hari abakobwa beza b'uburanga bagiye bagaragara ku mbuga nkoranyambaga bakaza bagafata igihe runaka bakabica bigacika, ariko ikindi gihe runaka bakaburirwa irengero. Abo bakobwa b'uburanga bagiye babica bigacika mu Rwanda bagiye bamenyekana nk'abaslay queens. Niyo mpamvu mu cyegeranyo cya none tugiye kureba bamwe mu bakobwa b'uburanga bazwi nka slay queens bagiye babica bigacika ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, ariko nyuma y'igihe runaka bakaburirwa irengero. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi iyi video maze urebe ahantu handitse subscribe, ukanda tujye tubana umunsi ku munsi mu makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV. Njye ni Theogene, bahaye ikaze. Ntabwo mu Rwanda ijambo slay queen rimaze igihe kinini cyane rikoreshwa, kuko urigenzuye neza wasanga ryarakajije umurego mu myaka nk'itanu ishize, aho abakobwa n'abagore bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga rimwe na rimwe bagatuma bamwe mu babakurikira ku mbuga nkoranyambaga bacika ururondogoro. Keti Bashabe ni umwe mu bakobwa nabo batigishije imbuga nkoranyambaga ariko nyuma y'igihe runaka tukaza kumubura. Keti Bashabe yigeze kubwira igihe ko atemeranya n'abamwita slay queen ndetse atishimira ko abantu barimwita. Yagize ati, ukuntu babivuga sinzi igisobanuro cyabyo. Urishyize mu Cyongereza ijambo queen bivuga umwamikazi, slay ikaba ari imvugo yaje ivuga umuntu wambaye neza cyangwa se uvuga kwambara neza. Ukuntu babihuje rero bakabihinda isura ntabwo nshobora kumenya icyo bisobanuye, biterwa n'ukuntu umuntu yabifashe. Ntabwo mbizi pe, gusa icyo nabonye nuko babihaye isura mbi pe, ngo abasireyi ni abantu badafite icyo bakora birirwa berekana ibintu bihenze. Ntabwo nzi impamvu babihaye icyo gisobanuro. Rero kubera icyo gisobanuro babihaye, njye ubinyise ntabwo byanshimisha. Uwo ni Keti Bashabe waganiraga n'Igihe. Ariko reka ibyo bya Keti Bashabe n'Igihe tube tubishyize hasi, ntidutinde ku gisobanuro cy'iryo jambo slay queen icyo ari cyo, kuko ubusanzwe umuntu uryumvishe bwa mbere ubundi bivuga ko ari ijambo rikoreshwa cyane ku muntu uzi kwiyitaho, gusiga umubiri ukanoga neza, kwambara imyambaro ihenze kandi igezweho, no kwerekana ubuzima buhenze ku mbuga nkoranyambaga, maze ba nyiramaso bakihera ijisho nyine bakirebera. Abagore bagira ababakurikirana benshi bakamenyekana kubera ubuzima bwabo bwo mu buryo buba buhebuje. Mu buryo bwinshi abakobwa b'abasireyi bigarurira imitima ya benshi kubera guhozwaho ijisho no kudasiba kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, mu itangazamakuru no mu biganiro bya benshi. Ariko nta byera ngo di, isi y'abakobwa kenshi ntabwo iba ifite umwanya munini wo kubaho ubuziraherezo muri ubu buzima. Ubu buzima bwiza, ubwamamare n'ubwiza bigenda bigabanuka bitewe n'imyaka cyangwa ibihe bikagenda bihinduka, hakaza abandi bakobwa bashya. Muri iki cyegeranyo tugiye kugaruka ku rugendo rw'aba bakobwa b'abaslay queens bo mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga bakomeye, bakigaragara cyane cyangwa bamaze kubireka bahinduye umuvuno w'ubuzima. Inkuru zabo zirimo inyigisho zitandukanye z'ubuzima buri wese yagira byinshi akuramo. Ese ubundi ubuzima bw'abakobwa twamenye ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda ubu bumeze bute? Reka tugende ku mukobwa wa mbere. Keti Bashabe ni icyamamare kirazwi, ariko ubu yateye umugongo ubuzima bw'ubwamamare yinjira mu bindi. Keti Bashabe wabaye umwe mu bakobwa bakomeye mu Rwanda batigishije imbuga nkoranyambaga mu myaka yashize, yerekanye imbaraga ze zo guteza imbere ibikorwa by'ubugiraneza n'ubushabitsi. Ubazwi kubera ibikorwa bye by'ubugiraneza, aho afasha abana batishoboye n'ubucuruzi bwe bwite. Ubu ngubu Keti ubuzima abayemo bwerekana ko abakobwa bamamaye ku mbuga nkoranyambaga bashobora gukoresha ubwamamare bwabo mu kubaka umurage, yaba kuri bo ndetse n'ibisekuru bizabakurikira. Abakurikirana imyidagaduro kuva mu myaka 7 ishize ntabwo bazibagirwa umuriri w'Ingabire Habiba, yaba mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa wamenyekanye ubwo yitabiraga Miss Rwanda ni umwe mu bavuzwe cyane karahava, ariko ubu yacishije make ndetse biragoye ko wamubona mu bikorwa bihuza abantu benshi bibera mu Rwanda muri iki gihe, kandi mbere ntiyabisibaga. Nyuma yo kwibaruka, Habiba basigaye yarinjiye mu bushabitsi, aho yashinze inzu y'imideri yise Legends by Habiba na Legends Troves Perfume icuruza imibavu.
Undi mukobwa ni uwitwa Shadibu, ariko ibya Shadibu byo biracyarimo urujijo. Shadibu w'imyaka 32 agiye kumara imyaka irenga 8 ahora mu maso y'abantu, cyane cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga. Uyu mugore w'abana babiri yatangiye kumenyekana cyane mu mwaka wa 2017. Nyuma yatangiye guhangwa amaso ndetse yifashishwa na henshi, yaba kwamamariza sosiyete zikomeye, gutegura ibitaramo mu tubari dutandukanye i Kigali n'ibindi byiganjemo ibikorwa bihuza abantu benshi. Gusa kuva mu myaka 5 cyangwa inishize, uyu mugore yagiye abura cyane cyane muri ibi bikorwa byamuhuzaga n'abantu benshi. Bitandukanye na bagenzi be, nta gikorwa kizwa afite akora, ndetse n'ibyo yagiye yerekezaho amaboko byagiye bizamba bitamaze kabiri. Kugeza ubu aracyahanyanyaza nubwo bikigoranye cyane bwose, ariko agerageza uburyo cyagomba kugaragara ku ruhando rw'abandi. Hirya y'ibyo ariko Mbabazi Shadia wamamaye cyane nka Shadibu, tariki ya 27 Ukwakira 2024 yahawe igihembo cy'umugore ufite ubwiza burangaza benshi, icyiciro cyari mu bihembo bya Diva Beauty Awards cyo gutora umwamikazi w'ubwiza. Shadibu yatsindiye umushahara w'ibihumbi 500 buri kwezi mu gihe cy'umwaka, bivuze ko umwaka uzarangira yegukanye nibura miliyoni zigera kuri 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Undi mukobwa w'uburanga wabiciye bigacika ku mbuga nkoranyambaga akavugisha benshi ni uwitwa Vanessa Uwase. Kuri ubu yahinduye umuvuno akaba ashaka kubaka urugo. Miss Uwase Vanessa Raissa wamamaye mu myidagaduro y'u Rwanda, ni umwe mu bakobwa bavuzwe cyane mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda. Kuri ubu agaragara nk'uwahinduye ubuzima bwe bwite, nta kibarizwa mu cyiciro cy'abakobwa birirwa ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo yahisemo kwinjira mu bushabitsi. Atangiza sosiyete ikora ibijyanye n'ibirungo by'ubwiza yise Her Majesty Cosmetics. Uretse ibyo kandi aheruka kubatizwa mu mazi menshi mu itorero rya Zion Temple, ndetse ari kwitegura kurushinga n'umusore witwa Dylan Ingenzi. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, Miss Uwase Vanessa mu mpera z'umwaka wa 2024 yateguje abamukurikira ko muri Kamena 2025 azakora ubukwe na Ngenzi Dylan. Undi mukobwa wakagijijeho ni uwitwa Nana Weba. Uyu we nta kivugwa cyane. Cynthia Weba wamenyekanye cyane nka Nana Weba ni umwe mu bakobwa bakanyujijeho ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda mu myaka 7 ishize. Benshi bamukundira gukunda yakaragaga umubyimba ku mbuga nkoranyambaga bikarangaza abatari bake. Umunyarwanda yaciye umugani ati iminsi iteka inzovu mu rwabya. Nana yaje kugenda acisha make, kuri ubu ntabwo agiha umwanya munini izi mbuga nkoranyambaga. Nawe yinjiye mu bushabitsi aho yatangije sosiyete yise Nana Weba Foundation ikora ibikorwa bitandukanye birimo n'iby'ubugiraneza. Ngabo abo nibo bakobwa babice bigacika ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda ndetse no mu itangazamakuru bamenyekanye cyane nk'abaslay queens. None reka turebe ku ruhando mpuzamahanga abagiye babica bigacika nabo bagiye bitwa abaslay queens, yaba muri Amerika ndetse n'ahandi hose ku isi. Niba rwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi iyi video maze ureba hano ndetse subscribe, ukandi tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Njye wumva nkiri kuri mikoro, ndacyari Theogene. Brooke Shields ubusanzwe yitwa Angela Lena White, ni umwe mu baslay queen baciye muri Amerika. Uyu mugore w'imyaka 36 yakunzwe kuvugwa mu nkuru zitandukanye muri iki gihugu, ndetse azwi no mu nkundo n'ibyamamare bitandukanye. Uyu mugore yakundanye n'umuraperi Tyga ndetse na musaza wa Kim Kardashian witwa Robbie Kardashian. Mu minsi yashize yahisemo guhindura ubuzima, atangira gukoresha amazina yasanzwe ya Angela White. Mu ntangiriro za 2023 yafashe icyemezo cyo kuyoboka Imana, arabatizwa. Undi mukobwa ni uwitwa Paris Hilton, umwamikazi wo gutwika yahindutse umucuruzi. Paris Hilton ntabwo ari izina rito mu myidagaduro ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ashyirwa no mu cyiciro cya bamwe mu baslay queen babiciye bigacika muri iki gihugu. Uyu mugore w'imyaka 43 kuri basa n'uwashyize umupira hasi, wa mugani wa zamvugo zuba. Muri 2021 yahishemo kurushinga n'umugabo witwa Katalin. Uretse ibyo kandi uyu mugore wamamaye muri sinema no mu muziki, ubu yinjiye mu bushabitsi, yaba mu itangazamakuru, mu bijyanye n'imideri n'ibirungo by'ubwiza n'ibindi. Undi mukobwa wiciye bigacika ni uwita Amber Rose. Amber Rose yahinduye umuvuno nawe aharira abato. Amber Rose ni umwe mu bagore bamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Uyu mugore kuri ubu afite imyaka 41 yamenyekanye kuva muri 2008 ubwo yagaragaraga mu mashusho y'indirimbo yiswe Putton ya Young Jeezy ndetse na Kanye West. Amber mu gihe cye ntabwo yasibaga itangazamakuru ndetse umunsi ku munsi yabaga ari ku mpapuro z'imbere mu itangazamakuru rimuhozaho ijisho. Uyu mugore yanavuzwe cyane ubwo yari ari mu rukundo n'umuraperi witwa Wiz Khalifa ndetse na Kanye West. Kuri ubu Amber Rose ntabwo akivugwa mu itangazamakuru cyane, ahubwo yinjiye mu bikorwa by'ubuvugizi bw'uburenganzira bw'abagore. Undi mugore ni uwitwa Kim Kardashian, yahindutse umuvugizi w'imfungwa. Kim Kardashian ni umwe mu bagore bakanyujijeho ndetse ni umunsi bagihanzwe amaso n'abakurikirana imyidagaduro. Nubwo hari ibyo yakoraga ku mbuga nkoranyambaga, ariko ubu yaretse nyuma yo kuba umubyeyi. Uyu mugore w'imyaka 44 byonyine kwamamara kwe ntabwo bivugwaho rumwe, cyane ko byaje biturutse ku mashusho yasambana na Ray J wahoze ari umukunzi we. Kuri ubu yahisemo kwifashisha ubwamamare afite mu gukora ibikorwa bitandukanye bifitiye rubanda akamaro. Afite sosiyete ikora imyambaro imaze kumenyekana izwi cyane nka Skims. Kim Kardashian amaze gufasha abantu benshi gufungurwa, barimo Alice Mary Johnson wafunguwe muri 2018 amaze imyaka 22 mu buroko nyuma yo guhamywa n'ibyaha by'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Ngabo abakobwa babiciye bigacika ku mbuga nkoranyambaga yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, bamamaye cyane nk'abaslay queens. Niba ari rwo rwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi y'iyi video maze urebe hano handitse subscribe, ukandi tujye tubana umunsi ku munsi mu makuru y'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV. Njye ni Theogene.